ikakaso na kong mama. Hindi ko may matupi ko lain, hindi ko matupi lain. Ako ra yung kabuangan ba? Tarungan ni ma. Marunong lagi. Someday. Magkaugubalit ba? Hello? Kaya ang akong tupi, kay padoong man sa kuan, anak man paubos. Maba, ilay ako gilid, maoga kong hindi maura na. Nang tagak ginervous. Hasol na. Hasta kong gamit, ginervous. Ginervous sa santong una nito. Ay, kupahakya. Hindi lang. Lagi pahakan na kasi una. Pero kaya, sorry. Ako bayad sa $15. Self-made na lang. Self-made
Oh, na yung finished product ni Mama. That's so very nice, very beautiful. Look. See. Look at Minchi. You like it? No, I don't Very like it pretty. myself. See, looks neat, very clean looking. It's unbalanced. Oh, no, buking mo. Nindot kayo mong hair. Looks really good. Suhan ko na sa Mama. May bayad pero grabe na po siya eh. Ngayon lagi dan. Wala na yung 1 week. Hilak lang tadi. Kita maniwa patag tupi. Kita pa'y kasuhan.